Kalaban mau prem MDC constituency kadai ka constituency ka buduna ki nong thabut habai nujor bat ki weipat ki MDC constituency ka Khas Autonomous District Council ki HDC kata tangkhat lai hajar duna kat kum usnam arjar khat khandai kumta hapadeng ka jingpenmi ka KHDC ya ka delimitation committee balam menjor daulat ka jela kata ban penbai renti ki MDC constituency dak ba penyahap nak ka jingdon ki nang thabut kala penlong ya ka dorbar snong upar lumparing lengbau ba HB walang ban penpau ya ka jingkwa ba ka snong baro ka wei kan hap lang no salaban mau prem MDC constituency omshu halai umkhra malki kani ka snong ka don lai tili ki dong kata ka mensain lumso pho bat lum dorbar bat kumba arja sanspangut ki nong thabut UMDC bamenta ka laban mau prem udai ba michel wankar uba HB walang rangba snong habai kren bot sulong mil kurwa ka atiar ulai thu ba ka dorbar snong kala pha jingtho ha ka ji kendu bat ka delimitation committee bat penpau ya ka jing angnut ka jongki idai bukan konsultasi jong MDC te abon tadi kisnem nadu pra pusau pa ningkong ni nadu ndu arah nadu pra pulai ka hap semesti Hadin nang tu pada proposal ka hiar selaban konsumsi laban muprem. Hadin lo kundai pat kalik yang sang mengkilai makrak konsumsi. Tako makalong hadu mentah sa haju. Te dangsen ni balaya pun malam tu ka delimitation committee ban don ka hearing ka kuitari na maklana. Kinilai elek na ka berselong dan bersong ya cingke kejunga. Ba ngkwa bangin Herlang laban memberi khusus itu. Boleh kalau gasuk kalau kau biar terikam jumi, kemudian apa kada rai laban ni baru kau. Itu lang kira maklum ni kurang mut, pasti kita maklum. Kaya biang maka kali kawan, kajinya kendu bagi nomor kemat nak kapor, syak dikam. Kata kawa pen long ini bangi kuat bangi ni herlang sekolah laban tu. Apa juga kumbalong mentari sutu baka kidan kibenta cuma dekat opor lampering kibahap sikti kibenta kidan kumbakat nubuat trai yang ni kibala dah coba kailang sikti kelaban mukran mentah kumbalong mentari yang ni nak penting kasih saya ke arah jarum lai sepak tam itu adon kat kumkan ka mementahin di opor lampering opor ini kelai teligi kentot kan alun dorba lum sopok pakka mensah itu kata. Apa ikran apa ide begini ke? Jadi ikran begini apa katakan public hearing kemai Allah. Isu tu apa pilai part cing tahu bandang no salaban mukran. Tapi kaba nakalian jur komiti ke ayah asuransi pi. Kata macam ni jami ta ngai bagi lan koma. Ya ka proposal jami. Tikiam ka biang mah nomor bakalaban kali kebuduna. Motor kebetulan takat arah jartam. Jadi ai kerana kata korong maupun sultanat yang ngiro bang ilai kata kursi akamra itu membahas pokok. Jadi ongin lala di kapor ni sawan cakap juli ban survei ni ban akses ika jelong tengah jaka kuno kai kajing abad kita ki konstruksi kebadon sepok mangki lai mkhra ling ko alik no salaman kita ki ke sawan man. Tega jingkan ban ka paki a di kebah sengat ban di kerana tu sikin, dia sudah absen kata sri kebak lalu punya wancan dia punya, baik, put kisam. Pilih kena lawan lamparing, dorba, put kisam tongkakin, sebentar lah kinuk susunam tu lawan lamparing ki hap suka apar, dan kalian uji terbut, industri. Sebentar, aku bodar itu kadang ke Jakarta ke hap selalu lamparing dorba, tu kinuk susunam di kadang misal bakat kepondong sendiri sekat kolom pari sekat terbut kami selalu pari baru ini kilolong pari di pak lah kejong ni ka cing ajumut sekarang jenis komiti bagi ni kita kini diburu kita bersong putusan baka opolong pari balik terbut lepas opolong pari di pak maki kini terbut nak salaban salaban mufreng kusosi nama orang kau yang dorbar lah istir ini si bentar pak beli ni terbut sa lapan mai perang mangki lai mara kata gila dap ai la kajong ka ai semua sekali usul komiti nah saya kita ini posisi jom ni fider ka interest joki mo ai ka bukti so
so biang minta nomor balai nandu nyopu ni yang kena samlang ni Kristian bawa bendu aduh prapo aduh waktu tunggu prapo election MLA prapo bawa bendu ijok MLA baca MLA MDC so proposal tak kalau mau atas proposal mau kan dong senang yuk kalau paling kali selapan meter tak sistem pada pra iba mundu isu jokso pra pundai pada MDC election ini kapolio sama kira makra juga nak laga laban mau per tengah tepat belum khmat jang laban mau perem du sarai umro interest ke ga snung zungi sarai bu mele ban punya pensa apa kala ban rak siti laman mau perem mo beli ailat ban rak jang sama makila imkra Jakarta wala ngi jule ya bil ki bor-bor kasukot apa sulit kan nomor kadai ka keti songki ka ba kila ban pen mo rak seni rak satai Tengah dia ada politika jonggi, tak mungkin ya. Hanya kalau kemudian kita nak kabur mah. Jadi pak teh si kertas ya lang selaban berperang. Kalau pun tadi kesini susah ni.